аз утоқи сардор садои тир баромад. сардорро паронданд. норинҷак! аз анбор садои тир баромад. тумро аз инҷо хода кардан лозим. онҷо чӣ гап шуда бошад? аҷабо суқрот мурда бошад? чӣ хел таркиши бадвоҳима буд? салому дороди бепоён ба кулли мардуми шарафи тоҷикистон, ба кулли тоҷикони рӯи дунё, муҳоҷироне ки ин лаҳза моро мешунавад. илҳомҷони шодӣ ҳастам бо тахаллуси мугамбо ва кучкар ва касоне ки мехоҳад ки границаи қазоқистон Москваро гузар кунад. шумо метавонед ки бо ҳамин рақамҳои телефон занг занед ширкати Муҳиддин аз канали Tajix Production сухан кунед. албатта компанияи Муҳиддин шуморо дастгирӣ мекунад ба вақти хуш, ба сари баланд, ба ханда шуморо граница бурда ба сари баланд меоравад. касоне ки яъне ки ҳуҷҷат надоранд ва пеши мошинҳои границагузар омада наметавонанд, албатта шумо занг занед, ай таи дом омада шуморо мегиранд, барои шумо сарбаландӣ сарфарозӣ тавона мекунем. худованд ёру мададгори шумо. шафёр Мугамбо, кондуктор Кучкар. рост мега. бунафша куҷо шудӣ? хоҳарам, که با تو امکانیت بدیم لطفاً. کمال بنفشه 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 در کجا هستی؟ یا خدای مهربانی من بنفشه санам даро кушо санам даро кушо санам чӣ гап бошада?
чӣ шуд иҷрӣ? чӣ сару садост? санам бунафша нест. Дар хона нест. Бунафшаро надидӣ? бунафша нест? чӣ хел нест? ё худоям, ту ҳамуро надидӣ? Камол! Камол! алло, полис аст. лутфан ба инҷо биёед. суроғаро мефиристам. эвое тоба кардам, тоба. аз инҷо ҳеҷ кас солим намебарояд. ҳар касе ки инҷо буд мурдаанд. худоё аҳволи инҳоро бина. бунафша, 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 хоҳарам дар куҷо ҳастӣ? бунафша. бунафша, ё худои меҳрубонӣ ман. ҳиҷрӣ, чаро ин қадар ташвиш мешавӣ? як духтари калон аз гум намешавад. шояд ба ҳавои тоза баромадааст. чӣ хел ҳавои тоза санама? дар нисфи шаб ба ман хабар надода чаро ба берун мебаромадааст? чаро мебаромадааст? ё худоё, барои ба берун баромадан бояд аз ту иҷозат гирад? бин, аз ҳозир мегӯям ҳиҷрӣ, ин хел корҳоро нағз намебинам. фаромӯш накун. ман чиҳо мегӯям, ту бошӣ чиҳо мегӯӣ санама? дурӯғ аст? касе хоҳарашро ҳамихел кунад, маро ҳам ҳамихел мекунад. чӣ кор кардам хоҳарамро? сафсата нагӯе? бечора духтар 2 дақиқа гум шудааст. қиёмат барпо кардӣ. шояд шаҳр кардааст ки иҷозат пурсад. чӣ хел иҷозат? санам чӣ мегӯя? шояд бо дӯстдоштааш вухӯрӣ рафтааст. ин хел мешавад кун? не, намешавад. хоҳари ман ин хел духтар нест. чӣ хел будааст? мисли гуфтаи ту нест. ман чӣ хел аст мепурсам? аҳамият наде. ҳозир фаҳмода наметавонам. беҳуда маро машғул накун. хоҳарамро ёфтан лозим. ту чаро ин қадар асабӣ ҳастӣ ҳиҷрӣ? хоҳарам гум шудааст. аз ҳамин ҳисоб санам. чӣ хел гум шудааст? ӯ гум нашудааст. кӯдак нест, бармегардад. аз худи ким куҷо хеста барои дидани ту омадааст? роҳи хонаро намеёбад магар? аз барои худо. санам, беҳуда гап назан. чизҳое аст ки ту намедонӣ. бунафша, бунафша. камол! 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 хуб шуд ки рафта будам, вагарна ман ҳам метаркидам. худо нигоҳ дорад, худо нигоҳ дорад. флешкарта куҷост? сабтро ёфта лозим. полис наёфта, бояд ман ёбам. дар ҷайби суқот бошад чӣ? охир توبه کردم یا بسم الله کاری مرا بینا
ҷайби суқрот нест. саб дар куҷо бошад? бунафша бунафша ҳиҷри биё ба полис занг занем. дар кӯчаҳо гашта бунафшаро пайдо намекунем охир. بخیر است هیجری در این وقتی شب چی شد پسرم؟ акай ҷавҳар, бунафша нест, гум шудааст. گم شده است؟ гум нашудааст. хоҳари маро он одами паст дуздидааст. чӣ дуздидааст? ту дар бораи кӣ гап мезанӣ ҳиҷрӣ? бунафша ارش بیا ما هم این طرف رو کو بیم. رفتیم اکای جوهر. камол намуро хеле илтимос камол. камол ғайриимкон аст камол. чӣ гап аст? о худоям ҷондор! ай калтакелас? охир ин инҷо чӣ кор мекунад? ест охир? дар бораи кадом дӯст мегӯӣ? кӣ бунафшаро дуздидааст? кӣ? хоҳарам, бунафша бунафша камол камол хоҳиш мекунам намур камол. камол ин курткаи камол аст охир. камол камол این دیوانه وقتی مردنشم کم مونده بود که مرا نیز با خودش برد. این دیوانه کی بندی نارنجک را کند و اینجا را ترک کند. بی عقل. وقتی گریختن است. бешарафе! سردارم ترکیش شده است. چی خیل ترکیش؟ در یک انبار ترکیش شده است. ای بچه خوبتر فهمان؟ این مرد در یک انبار ترکیده درونش پری آدم در تریتوری خودمون. در تریتوری خودمون؟ تو چی ها میگوی ها؟ رفتیم پیش رو. از این سلاح خلاص شده. ثبت را به نزد پلیس بردنم لازم.
кофӣ будагист. сабтро якин калтакилас гирифтааст. ба полис таслим мекунад маро. ман бояд дарҳол ба хориҷа гурезам. بنفشه دخترم در کجا هستی؟ بنفشه агар ба хоҳарам чизе шавад акай ҷавҳар ҳамаашро мекушам, ҳамаашро. آرام شو پسرم، آرام باش. بنفشه ака унар шумо хуб ҳастед? بله خوبم. چی شده است؟ боварӣ дорӣ? بله مطمئنم. мегӯм гириф набоши мада бигзара, хуб нестӣ. دیوانه هستی پسرم. خوبم. сардорам ба фикрам шумо бемор ҳастед. چی خیل بیمارم؟ بسیار خوبم. мардак охир чанд қап пеш гуфтед ки ҳаминҷара калтакилас натаркондааст. аз ҳамин маълум мешавад ки шумо беморед. دیوانه هستی؟ ترکیش با کلتکلس چی علاقه دارد؟ мардактара чӣ шидааст? یا اینکه این ترکیش با کلتکلس یکم علاقه داشته باشد؟ шукри худои меҳрубон ки сардорам бемор намудааст. як корак бори калтакилас намекунӣ, хиёл мекунем ки касале. бунавша ака бунавша ту инҷо чӣ кор мекунӣ? ки туро ба инҷо овард? гап зан. хуби ҳамин хеле? чизе нест, хубам. тамом шуд, мегузарад, гирья накун. چشمت روشن هجری. خدا را شکر. رحمت акай ҷавҳар. хоҳарҷонам, гирья накун. ҳамааш гузаст, мо дар ин ҷоем ку. همش گذشت بچه ها رویم ها؟ тамом, биёй меравем. پیدا کرده درو. بچه ها از دستشون می آمده رو میکنن خانم میریز. ترکیش کلتکلس ترکیش. сардорам, медонӣ ки калтакилас дигар калима аст, таркиш дигар калима. агар картакиласро ба таркиш пайваст кунем, ягон чӣ намешавад. дар картакилас бомбара бимонӣ ҳеҷ вақт намекафа. وای کلتکلس. ягон думидирола битем сардорам. با تو کلتکلس است میگویم. сардорам ин хел накунед, дар ҳақиқат фикр мекунед ки дар ин мошин картакилас аст. шумо беақлжа рафтеси нака. таматрагир. уфе, худоро шукр, мо фикр кардем туро дуздидан. бунавша, ту чара аз утоқат баромадӣ? дар утоқат из дарро қулф кун, нагуфтам? ака, ман дар хона як одами ниқобдорро дидам, бисёр тарсидам. ниқобдор гуфтӣ?
бале ниқобдор боз дар пешонияш як моҳи хурдакак ҳам буд. моҳ гуфтӣ? ҳиҷрӣ? ӯ ҳамон ҷанговари худамон нест? натарс ҷонам, ӯ ҷанговари худамон аст. ҷанговар гуфтӣ? ӯ боз кист? ӯ наҷотдиҳандаи маҳаллаи мо аст, яъне аслан танҳо аз маҳаллаи мо не, аз ҳама. ҷони касе ки дар хатар бошад дарҳол ба ёрии ӯ медавад. ту парво макун, яъне барои наҷоти ту омада будааст. ака бисёр тарсидам. вақте ки ба хона даромад фикр кардам ки маро медуздад. чӣ хел медуздада? ӯ аз паси одамоне ки туро дуздидан мехостанд рафтааст. барои ҳамин ба хона даромадааст. ту парво накун. ҳамин хел не ҳиҷрӣ? яъне ҳамин хел нест? ту ҳам ягон чиз бигӯ. вай бале, тамом санам, ту ҳамашро гуфтӣ ку. яъне бунафшаҷон инро ҳам ба ту бигӯям ки ҷанговар одамҳое ки ба ту зарар расондан мехостанд кай ҳолату кӯб кардааст. онҳо он қадар тарсиданд ки дигар ба ин ҷо қадамашонро намегузоранд. парво накун, ту ором бош. санам дуруст мегӯяд, онҳо дигар ба ту зарар расонда наметавонанд. уфе, кӯш аз дари пӯш медаромадам, хоҳарамро тарсондам. сардорам, шумо гуфта будед ки ҷанговар бо калтакилас якҷоя кор мекунад, ҳамин хел не? бале онҳо ҳамкоранд. фаҳмо, набошад ба гуфтаи теорияи шумо агар дар дохили ин мошин албатта калтакилас бошад, маълум мешавад ки ӯ моро ба назди ҷанговар мебарад. офарин ба ту левенд, ананав ақлат кор кард. офарин. камол, илтимос ин корро ба ман накун. ӯ ба куҷо меравад? сардорам, ин мошин ба фикрам ба ҷои кори худамон меравад. ба худо ба ҷои кори худамон меравад. ба амният? сафсата нагӯ. пайдо карде дуро? не, накардам, аммо бачаҳо кофтанро давом медиҳанд. шояд дар зери об фурӯ рафта бошад. умедворам ки зинда аст. камол, дар куҷо ҳастӣ? ин сабтро супорам, аз ин кор ҷонам халос мешавад. чӣ гап аст? бинед сардорам, ман ба шумо нагуфта будам ки ин мошин ба ҷои кори худамон меравад. дидед? ана бинед. ин чӣ хел мешавад? сардорам, ё ин ки картакалас барои забт кардани ҷои кори худамон омада бошад. мегӯй ҷои кормона ишғол мекарда бошанд ё не? чиҳо гуфта истодаи девона? чӣ хел ишғол? аз куҷо ҷасорати инро дорад? бия бо мо сардорам. кавна шумо ҳолиам боварӣ доред ки аз ин мошини сиёҳ картакалас мефарояд? яъне барои шуморо ба худ овардан шӯхӣ дорам, масхара дорам. камдал дар чӣ хели хобе ҳастед ки ҳеҷ бедор намешавед. чӣ бакун? аблаҳи девона, дидам, мегӯям ман калтакеласро дар ин мошин дидам. ҷанговар, албатта сардорам, картакалас ба амният барои халос кардани ҷанговар омадааст, ҳамкораш. чӣ хел ҷанговар? ҷанговар дар амният чӣ кор мекунад? мумкин шодича қабид оварда бошад. ту маро масхара кардӣ истодаӣ? ин хел наве рафиқ командир. ту ақл надорӣ, аз куҷо масхара мекунӣ?
акавнар сароисманаша гӯш кун бо диққат. Агар аз дарони ҳамин мошин калтакалас буфурая ку вазифама дар шудича меспорам, ҳаминҷа мебурам мерам. Ман марда ки минама сухан накардам. Агар ҳамин калтакалас аз мошин буфурая, ман мебурам мерам. Дига корхона намедорам. аз ҳаминҷа рост мезанам мерам. маошам айхидам. کنی بینم شرط میکنی؟ ман мардакам. تمام شدی تمام тамом. дар ҳамон мошин дигар одамай. گپ نزن ҳозир мебинем. حاضر میبینم ай сардорам, виҷдони инсонӣ дар ҳаётат рост намегуфтӣ. ина картакалас ай мошин боромад фолбин шидай. بیعقل 2 ساعت شد من به تو چی را فهموندم این آدم کلتا کیلس از نگفتم به تو کنی وظیفه را سپاره کنون کنی بینم вай сардорам, ҳозир дар як амалиёти бисёр муҳим ҳастам. яъне агар ҳозир вазифамро шодичода биспорам, кору хафо мезанам, кору безеб. یا خدایا این آدم چرا به امنیت آمده باشد қасами дурӯғ хӯрдам, магарам аз 3 рӯз рӯза бигирам. вазифамо ҳеҷ ки да наметавон. چی میگویم ман медонам ки 3 рӯз рӯза гирифтан даргор. хай бо аз домло ҳиҷрӣ мепурсам. خیل 3 روز چی گفتی استاده ای ҳамин қасами дурӯғ бихӯри 3 рӯз рӯза мегирӣ домлоу нал. چی خیل 3 روز این آدم اینجا چی کار میکند кадом одаме беақл. کلتا کیلس ау ҳаниқ тапонча гирифта шуморо паронданӣ омадай. کی را مرا کلتا کیلس مرا میکشته است албатта калтакелеса рӯз наметӣ. ай пушти ширанги кана часпидагӣ. агар ҳамо одам айти халос бишава, дилашам пӯшида мешава. тамом. هیچ چیز رو نمیپوشد رفتیم او رو دستگیر نمیم زود باش او رو پیدا کردید؟ نه جستجو رو بس میکنیم. برای دیدن وضعیت موافق نیست. پگاه ادامه میدیم. کمال من تو امکانیت میدادم. خانم ملیس، آدمی که از این قدر بلندی افتاد زنده ماندنش معجزه است. بچه ها پگاه جستجو رو ادامه میدهند. بیایید شما رو به خانه‌تان بریم. مصطفی نه همش از پشت من شد از پشت من میتوانستم او رو من کنم. خدایا من چی کار کردم سلام جناب پلیس سلام. سردارم چی گپ است؟ сардорам, дар ҷои кори худмон амалиёт гузародан мумкин аст аз назари одамгарӣ. خاموش باش خاموش پیشترا акаюнал акил тимос хатарем бонаги морам бифамонем ки инҷа чӣ гапае. мо ҳам шогирдои шумоем ки мо ҳам бифаҳмем. چی کار میکنیم بیعقل این بیشرف را حاضر دستگیر میکنیم хазанда чиликода боло кун. کنی تسلیم شو کلتا کیلس چی کار میکنی همکار؟ دستانی او را بندید چی ایستاده ای؟ دستانش را ببند بسیار بد مینمایی اونال کمی آرام شو نفس بگیر گپ نزن سردارم، این جناب یک دلیل نو به ما آورده است. بیگناه بوده است. در حال این دلیل را به پروکراتور پیشنهاد میکنیم. دلیل گفتی؟ چه خیل دلیل؟ در اینجا است، می توانید بینید. سمی؟ بله سمی یعنی حاضر من این رو دستگیر نمیکنم؟ акаюнал парво накун, зиқ нашав. ҷанговар ҳаст ку бо мерем ҷанговарро мехапем. агар зиқ шуда бошӣ ина биё левен табоқа бигина дастгирим бикун.
بیعقل حاضر تو را مهر میکنم. او رو پر گفتم، باورش نکردم. همش از پشتی من شد. او رو من کشتم. من آزاد هستید. تشکری زیاد. خیر، اکنون من روم همکار. شب بخیر. اونا تو برم قپش نمیتونی. رفت دوستی قندی اسلام. سردارم التماسی خیلی نکنید. از یک طرف خوب شد که از کلتکلس خلاص شدیم، اجور تنها از پس جنگاور و از دهار سرخ میشویم. چی گفتی؟ کدام سرخ؟ کدام اژدها را؟ حس میکنم سردارم از دهار سرخ میآید. کراسنی دراکان میآید. اگم شب سردارم اژدهای سرخ فهمی که برادرش خیالی را کسی پرانده کشته است، با شمشیرش به اینجا میآید. کدام شمشیر؟ چه شمشیر؟ سردارم اژدهای سرخ قصاص برادرش را میگیرند تا حال یگان دشمنش را زنده نمانده است. همش را با شمشیرش پاره کرده است. پاره کرده است؟ یافتی بچه دشمنانش را کشته نشود، شمشیرش را میگرفته است. خبر آمد که اژدهای سرخ میآید، موی تنم خیز یگانجا گریختن در کن. چی گپ است؟ دیوانه چی فند هستی که نقل کردی ساده ای؟ ما پلیس هستیم پسرم، ما افسر هستیم. اژدهای سرخ چی است؟ ما با این خیلکارها سرکار نمیگیریم. پیش در رو به انبار میرویم، بینم یکان دلیل میابیم رفتیم. اژدهای سرخ میآید. این حالا هم کم میزنه. میترسم کاملا اژدهای سرخ میآید. اژدهای سرخ برادرتان خیالی را در استانبول کشتند. ملیس؟ دخترم بخیر است؟ همین کمال در کجا باشد؟ از صبح نمی نماید. ملیس جانم چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ یا این که تو را کمال رنجاند؟ اگر او تو را رنجانده باشد من دوای او را میابم ناخلف. آی باورم نمیآید. من حاضر میآیم اسمی جان. ملیس بخیر است انشاءالله. ملیس 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 مگر مرا نمیشنوی؟ ملیس شیرینم چی شد؟ چرا گریه میکنی؟ مادر ملیس مادر رهایم کن، تنها بودن میخواهم. اوه خدای من، چی شده باشد با این دختر؟ خبری آزاد شدنم را زهرا شنود، از خرسندی زبانش گشاده می شود.
زهرا جانم، به تو بسیار یک خبری خوشی دارم. به خدا وقتی که شنوی از خورسندی به گپ می‌دروی. ثبت را به پلیس دادم، آزاد شدم. اکنون برای خانه‌دار شدنمون هیچ مانعی وجود ندارد. کنی گپ زن اکنون، کنی گپ زن جانم، کنی کوشش کن. زهرا گپ زن آخیر. وایدا زهرا، اگر این خبر تو را به گپ ندارد من دیگر چیکار کنم؟ پگاه اول دکتر جیغ زدن لازم. یا خدایا، من با این درد چه خیلی زندگی میکنم. ببخش مرا کمال، التماس. ببخش مرا کمال، التماس، مرا ببخش. ملی زیغ نشو، من تو رو بخشیدم. یا خدایم، صدای کمال رو میشنوم. کمال مرا ببخش، التماس. بخشیدم ملیس، گریه نکن دیگر. ببخش مرا کمال، ببخش. بخشیدم. گفتم که ای دختر چی گپ رو دروز میکنی؟ بسم الله، خیال دیده ایستادم من. چی خیل خیالا؟ خیال مایول نیستم من. تو خیال نباشی نباشد روحی کمال هستی. روحی کمال گفتی؟ کمال مرا ببخش، فکر نکردم که خودت را میپرتایی. برای همین گفتم که پرتو. کاش زبانم میگرفت و پرتو نمیگفتم. بسیار پشیمان شدم. به تو امکانیت دادنی بودم. برای چی خودت را کشتی کمال؟ با خدا اکنون دیر شده است ملیس. این رو باید در وقتش فکر میکردی. کمال مرا ببخش مرا. اگر نمیمردم با من امکانیت میدادی ملیس؟ بله میلیون ها بار بله. ولی تو مردی. بین نمردم ملیس. حالا هم وقت داری که با من امکانیت دهی. بین با خدا نمردم. تو نمردی مگر؟ نه نمردم. مردی با خدا. با چشمانی خودم دیدم. از بالا با آب پریدی، تلاطم شد، تو را برد. ای دختر گفتم که نمردم. مردی باز از پشت من شدم. مردی اکنون به خاطر آن که من عذابی وجدان کشم روحت آمده است. ای دختر چی خیل رو گفتم که نمردم. غیر امکان است. تو زنده هستی. چه خیل می شودی؟ تو از بالا خودت رو پرتفته بودی کو؟ پرتفتم. چی شد ملیس؟ این چیزها رو بسیار دیدم. اون بلندی مگر مرا میکشد؟ ای خوب، ولی چه خیل زنده موندی؟ بعد از پریدنم آب مرا به دوری ها برد. آب بازی کرده رفتم، دیدم که در بین بحر هستم. نو از هوش می رفتم که قایق ماهیداران رو دیدم. تو نفسی آخران شنا کرده اونجا رفتم. بعدا نجات دهنده ها مرا دیدند، با قایق سوار کردند. بعدم به نزد تو آمدم. آخر کمال مرا چه خیل ترساندی میدونی؟ نمیدونستم که تو اینقدر میترسی ملیس. عذر میپرسم. افلاس هستی تو. افلاس هستی تو. چی خیل از آنجا پریدی؟ تو دیوانه هستی مگر؟ دیوانه تو هستم. از راستی دیوانه هستی تو. افلاس دیوانه. با خدا ملیس نمیدونستم که مرا اینقدر دوست میداری. چی خیل دوست میداشتم حیوان. دفشم گم شو گفتم. شد کمی آروم شو جانم. خیر شبت خوش. پگاه میبینیم. بین حالا هم گپ میزند. افلاس. توبه استغفرالله. یک روز شوی و یک روز گدا عاقبت میرزه دنیا.
ами одам як вақто миллионер буд оз ина бу мекунад. инро ки тарконда бошад? сардорам илтимос амира бори картакелас накунем бо. эй беақл, дигар кӣ мекардааст? сардора вақте ки мо ба ҷои ҳодиса мерафтем картакелас ба амният мерафт ку. агар аме таркон ҳеҷ вақт амният намерафт. писарам, девон ҳасти ту? ин одам аз таркиш намурдааст, аз тире ки дар қалбаш хӯрдааст мурдааст. сардорам дар ҷои ҳодиса ягон силоҳ пайдо накардем. илтимос зуша пӯшон ки дилам шӯриде. дар ин кор чизе нуфтааст. аниқ дар ин кор ҳам калтакелас дахл дорад. рафтем левен, рафтем. раҳмат. саломат бошед. дӯстони азиз, агар шумо хоҳиш сафар кардан ба ватанро доред ва мехоҳед ки аз ширкати Боернок чиптаи ҳавопайморо харидорӣ намоед, марҳамат ба ширкати бардорони тоҷикамон ки солҳои дарозкор фаъолият мекунанд зан занед ва мо баъри ҳар як чиптаи фурӯхташуда кафолат медиҳем, зеро барои ҳар як шахси харидор пеш аз ҳама Боернок будани ширкат хело зарур аст ва мо ин ширкатро барои шумо дӯстон тавсия медиҳем. ширкат ва зиёда аз 5 сол мебошад ки корро фаъолият мекунем. бо ин рақамҳои инчунин шумо метавонед ба воситаи вайбер, ватсап ва имо низ ба тамос бароед. аҷиб аст. каме даҳонатонро кушоед лутфан. даҳонро кушоед, даҳонатонро. бале, бале. шуд пӯшед. коре намекунем. хуб, ин дасти маро нигоҳ мекунед, бо чашмонатон дунбола шавед. бисёр хуб. куҷояш хуб аста? хайр, чӣ шудааст ка нигӯед? ҷаноби зиё, мутаассифона ҳозир ҳама илоҷҳои тиббиро истифода кардем нашуд. духтур, ту гузаронидӣ. чӣ хел? дар тиб ҳамаи илоҷҳо ҳамин аст магар? дар тиб илоҷ бепоён аст мегӯянд ку. гӯш накунед, он сафсатаҳоро бовар накунед. гуфтаи маро кунед. ҳозир вақте ки нигоҳ мекунам, ба хонум зуҳро дигар ҳеҷ коре намондааст ки аз нигоҳи тиб анҷом диҳем. чӣ хело хир? зуҳро дигар ҳеҷ вақт гап намезанад, ҷаноби духтур? дар асл инро ба мо каме вақт нишон медиҳад, яъне мунтазир мемонем, мебинем. би ин ҳам то он вақт мо духтурҳо ҳеҷ коре карда наметавонем. ҷаноби духтур чӣ қадар мунтазир мемонем? ба худо он тарафаш каме ноаён аст, яъне бигӯям шояд то 3 рӯз бошад ё ин ки шояд 1 сол ҳам идома кунад, хабардор бошед. чӣ гуфта истодаеданд ҷаноби духтур? кани забони ин духтарро кушоед, ин чӣ қе кор аст? ҷаноб, ин қулф нест ки ман калидро андохта ин хел кушоям. тип ҳам то ҷоест. не, агар аз ман пурсидан хоҳед, баъди ташхиси зиёд ҳаминро фаҳмидам ки дигар гап зада наметавонад. бале, ба фикри ман ҳам шуморо бо ин хел ҳолат одат карданатон лозим. чӣ хел одат кунем? одат кардан мумкин аст ҷаноби духтур? шумо чиҳо мегӯед аз барои худо? агар дар тиб чорае намонда бошад, муқобили тиб гуфтани чизе ҳаст. дар инаш аниқ чорае ҳаст барои ин. каме фикр кунам. вай, ман мегӯям ки хонум зуҳроро бо бозиҳо ва мусобиқаҳои шавқовару хавфнок адреналинашро зиёд кунед, шифо ёбад, вале гарантия надорад. чӣ хел адреналин? вақте ки ба мо ин хел беморон муроҷиат кунанд, ҳаминро мекунем. яъне ин хел беморҳо вақте ки бисёр хушҳол мешаванд ё ин ки дар ҳолати бисёр тарсиданашон, ҳатто вақте ки бо марг рӯбарӯ мешаванд, баъд ба ваҷҳ омада гап мезананд. яъне мо ҳозир чӣ кор кунем? ҳаяҷон мегӯям, ҳаракат мегӯям. яъне мегӯям ки бозиҳое ки адреналинашон зиёд аст иштирок кунед. мегӯем ҳаракат, тарс, ваҳм, хатар, марг, мусобиқа. мусобиқа гуфтӣ? беҳтарин фикр. султонам, дар ин мусобиқа шарики ман мешавӣ. чемпиони ҳақиқӣ мо мешавем. яъне мо ҳам бо мелиси иштирок мекунем. бахшиш, мо гуфта киро гуфтанӣ? яъне вай барои кӯмаки хонум зуҳро охир. ҳиҷрие, мо ҳам якҷоя дар мусобиқа иштирок мекунем? санам иштирок накунем чӣ? магар ин хел мешавад ҳиҷрие? зуҳро дугонаи ман аст, ҳатман кӯмак кардан лозим. охир чӣ хел мусобиқа?
خب اشتراک میکنیم دیگر چیکار کنیم؟ اشتراک میکنیم. خب تمام اشتراک میکنیم. رفیقان قاعده ها رو با شما میفهمانم. مردها با کنده برآمده مستحکم میدارند. هر نفری که از کنده بیفتد شریکش به حوض میافتد. حوضی که درونش پر از مار است باز مارهای زهرناک دارد به آن میافتد. چی؟ مار گفتی؟ زهرناکند؟ فرما نکنید رفیقان، نجات دهنده ها هستند، نمیمورید. بعضا این حالت ها شده است که ما بعضی آدمان رو نجات دادن نتوانستیم. چی میگوید او؟ دیوانه است مگر؟ یعنی اگر ما موریم این چی ها میگوید؟ فرما نکنید رفیقان، وقتی که مار شما رو گزد درونتان یک خنک بشود. درد نکشیده بعداً بسیار زود و بیخبر میمورید. چی میگوید او؟ دیوانه است آخیره؟ پروا نکن ملیس، اینجا من هستم. این کاری من است. همه میافتد ولی من نمیافتم. برای همین تو اونجا سالم میمونی. پروا نکن. پروا نکن زهرا. آغوش گرفتن کاری من است، میدونی کن. نامی دیگرم کالتکیل است. عزمی جان جانکم جگرکم کنده رو رها نکن. بسیار مستحکم دار، من از مار خیلی میترسم. سلطانم کنده را هرگز رها نمیکنم. لازم شود دستانم را با کنده میدوزم ولی من نمیگذارم که تو به حوضی پر از مار افتی. التماس رها نکن. аз ҳама заиф ҳиҷрӣ ҳастам. аниқ аввал ман меафтам. мо аз мусобиқа баромадан мехоҳем. мо ҳам. охир ман инҷо ҷонамро ба хотири зуҳро фидо кардан намехоҳам. من هم عزیزم کجای باشد من هم آنجایم. ما هم نمیستیم مگر ما اسیر هستیم. من این خیل مسابقه بی‌معنی رو ندیدم. این خیل مسابقه نمیشود. این خیل نمیشود رفیقان. کسی با مسابقه وارد شد نمیبراید. درها بسته شده است. محافظان در پشت در. کسی که براید کشته میشود. چخیلم؟ مگر ما اسیر هستیم. این خیل مسابقه نمیشود. خدایا ما با کجا آمدیم؟ التجا میکنم این همش خوب است. چی است؟ برادر تو میدونستی این قاعده ها رو؟ من از کجا میدونم؟ یا خدایا. قاعده بازی همین است رفیقان. درآمدی دیگر نمیبرایی. خوش آغاز میکنیم. آماده هستید؟ بله لطفاً همه به جایش رفیقان. جان فکر کن که همون کنده من هستم. سخت آغوش کن. سر نده. هجری هرگز نافتی باز. التماس ناف. گوش کن کمال، از اینجا افتی تو رو میکشم فهمو؟ رفیقان با شما یک سیر را گویم. من استاد این کار هستم. خودتان رو غم ندید. آخرف مرا گوش کن. اول آنها میافتند بعد از آنها تو میافتی. فهمیدی؟ پدر چرا ها؟ میافتی گفتم آخرف بیافت. این پدر نمیشود. ملیس است. گپ را باز کن. خداوند مددگاری ҳамаи мо бошад. آمین. هجری مرا رها نکن. عشقم التماس رها نکن. натарсанам ҳаргиз туро раҳо намекунам. ҷони мани. کمال گوش کن، اگر از این کنده بیافتی با تو امکانیت نمیدیم. فراموش نکن. عزمی جان التماس با کنده بچسب. هرگز کنده رو رها نکن. التماس میکنم. من از مار خیلی میترسم. با خاطر زهرا شده چرا به این کار دست زدم من؟ کالتکیل است. خسته شدی؟ من بسیار خوبم. تو چه خیل هستی؟ همش خوب است. پایهایم رو حس نمی کنم. این دیوانه چرا حالا هم نفتوده است؟ چمپیون حقیقی منم. من خالی میشوم. از همه با قوت منم. عزمی جان و بالا برو آخر جانم و بالا. آرام باش سلطانم. آرام باش.
دستانم و تو فدا باد. پایهایم فلج شود، چشمانم کور شود، فقط که تو نفت. میلش التماس با دقت باش عزمی جان، التماس بسیار میترسم، با خدا که میترسم عزمی، میترسم. التماس طاقت کن عشقم. санам ҷон ором бош ғам махӯр хубам ман. диққат деҳ ишқам. ин ҳиҷрӣ тамоман хаста наменамояд ку? муаззин аст, варзишгар аст, маълум нест. нафаҳмидам бародар. мусобиқаамон бо ҳаяҷон идома дорад. аҷабо аввал кадом духтар меафтад? зуҳро бошад, мелис бошад, санам бошад, тулин бошад. бо ҳаяҷони бисёр тамошо дорем. зуҳро чӣ хел ҳастӣ ишқам? ҳоло ҳам тағйирот нест магар? инҷо ин қадар вай карда истодаем. каме дигар адреналинро зиёд кунам. бояд зуҳроро тарсонам, дигар чора нест. зуҳро ба худо меафтам, алвидо. кани гап зан охир зуҳро. мехоҳӣ ки ба ҳавзи пур аз мо рафтӣ? гап зан набошад, вагарна ба худо худамро раҳо мекунам. худат каме кӯшиш кун охи. бин инҷо ҳама ба хотири туст. нохалаф, хуб хаста шудӣ. худатро мепарта. биафт. падар чаро биафтам? нохалаф кани биафт. عزمی جان قربانی پایهایت شوم. طاقت کن تو بسیار با قوت هستی. پسرم مرا دستگیری کن. مگر نمیبینی که من افتیده ایستادم؟ چی خیل با تو کمک کنم؟ از اینجا فرامده نمیتوانم. مرا بدار یاری کن. پدر تو با قوت هستی، عزمی توربو هستی. بله عزمی توربو هستم من. با پدرت کمک کن. نه کمال هرگز نکن. ما در این مسابقه چی کار میکنید؟ من برآمدن میخواهم. چرا من خودم رو برای زهرا شده فدا میکنم؟ عزمی جان با بالا برو. کمال تو رها کن. پسرم ببین که من بیافتم. اگر بیافتم تو رو ببخشم. منو فهمیدی؟ آخیر پدر فرویم ملیس میافتم. کمال رها نکن. کمال لطفا رها نکن. ای ناخلف، من پدرت هستم. پدرت میخواهی سلطانم افتد. عزمی التماس کن در رو رها نکن. اینجا مار است. التماس میکنم. پروا نکن عزیزم. رها نمیکنم سلطانم. رها نمیکنم. ای فرزند ناخلف، کمکم کن. پدر آخیر ای پسرم کمکم کن. نکن هرگز یاری نکن. نمیشود. ملیس بیگذار وای با پدرش کمک کند. من مادری تو هستم. یاری کند و من بیافتم. اگر مادر جان تو بیا. یعنی چی؟ من بیافتم. چی کار کنم آخر؟ حیران شدم. از مار بسیار میترسم ملیس. عزمی جانی من از مار بسیار میترسم. التماس طاقت کن. التماس با بالا برو، وگرنه مرا مارها میخورم. سلطانت از دست میرود. ناخلف، نزدیک شم. تو را از فرزندی خط زدم. آخیر پدر سبک. پدر سلطانم افتید. جوابی این را تو خواهی داد. کنی بیافت با پایم بیافت. آخه تو را از فرزندی خط زدم. کنی بیافت میگویم. همین ناخلف. جنابی عزمی چیکار میکنید؟ این کار زیر قاعده بازی است. لطفا جنابی عزمی شما به این طرف بیایید. کنی بیافت. پدر میافتم. من تو را از فرزندی خط زدم. التماس کاری کنید. من در این حوضی مردار رفتیدن نمیخواهم. لطفا تو بر تو. آمدم سلطانم. مرا گوش کن کمال. اگر از این کنده بیافتی تو رو نیست میکنم. دیگر رویم رو نمیبینی. فهما؟ آغوش گیر عشقم. سخت‌تر آغوش گیر. گویا که مرا آغوش گرفته ای. تمام جانم تو آرام باش. جانی منی. گروهی جناب عزمی و تولین افتید. اکنون 3 جفتی دیگر ماند. مسابقه با شوق ادامه دارد.
عجبات سیاه یا اینکه کمال یا اینکه هجری میافتند. دخترها هم با هیجان زیاد در اینجا منتظری کشاده شوی در این حوض هستند. بچه ها فکر نمیکنید که من میافتم همین خیلی نه؟ نه اخیر مگر من میافتیدم؟ با خدا که میافتد این رو خدا میداند. با یک رکوردی ناباوری میرسیم. قریب 1 ساعت میشود. کی غالب میشود؟ با یک هیجان زیاد تماشا داریم. برای گپ زدن زهرا باید کمی دیگر این ادرنالینم را زیاد کردنم لازم. گپ زد! با خدا گپ زد! زهرا! خدایا شکر زیاد خیر مدامی که زهرا گپ زد اکنون ما میتوانیم مسابقه را برهم دهیم. تا غالب معلوم نشود مسابقه تمام نمیشود رفیقان. دوام میدیم. چی میگوید؟ آخر دختر گپ زد کو؟ زیا ایست در حال به نزد میآیم. زهرا! من چیکار کردم؟ آچه جان دختر رفتی؟ یک جفت دیگر هم از بازی بیرون شدند. زهرا و زیا دیگر در مسابقه نیستند. کمال و هجری حالا هم در بالای کنده هستند. منتظریم ملیس میافتد یا صنم. با هیجان منتظریم. بازی ادامه دارد. وای یک چیز گویم جنابی داور مدامی که زبانی زهرا کشنده شد بیاید بازی را بس کنیم. بله به فکر من هم بس کنیم. بس کنیم ها؟ اگر کنده رو رها کنید دوستانتان میافتند رفیقان. نه هجری رها نکن من به حفظی پر از مو رفتیدن نمیخوام. آخر کافی است لطفاً این کارو بس کنیم لطفاً. پروا نکن ملیس جون تشویش نشو من غالب میشوم. غالب نشوی چیه؟ بیامون از برای خدا هجری غالب میشود مگر؟ آغوش گیر هجری آغوش گیر فرض کن که مرا آغوش گرفته ای هرگز رها نکن افتیدن نمیخوام هجری. با خدا معذرت میخوام ولی تو میافتی هجری. صبر کن میبینیم اکی کامل. دیگر طاقت کردن نمیتوانم. سنم جان اگر خواهش کنم که هجری مردی خود را نشان دهد و خودش را به پایان پرتاید نمیشود. یعنی من نافتم میگویم. اگر تو نافتی پس کی میافتد؟ اگر تو افتی چی میشود سنم؟ من از مرغ بسیار میترسم. من باشم از مرغ نمیترسم. دیوانه هستی مگر چرا من بیافتم؟ بخشش میپرسم سنم با خدا تو میافتی؟ هجری رو بین قریب آمده است. راست است هجری میافتی مگر؟ تو پروا نکن سنم. هجری چخیل موازین است نمیافتد کو؟ وای بین هجری و کمالیسیا مثل کوه کلان فرق است. با موشک فرق میکند. تو چی گفتن میخوایم؟ انا با هجری نگاه کن با کمالیسیا نگاه کن چی گفتنم رو میفهمی. کمالیسیا بقوتر است. با خدا ملیس جون یکون بار است که مرا تعریف کردی. چقدر مرا خرسند کردی نمیدونی. این کنده رو هرگز رها نمیکنم. بسیار خرسندم ملیس. میدونی که مرا چقدر خرسند کردی. این خودپسند رو باید تعریف کنم وگرنه به حوض مردور میافتم. ای چی کار میکنی ها؟ بین چقدر خوبم ملیس جون. حتی پایهایم آزاد است. چی کار میکنی ها؟ حاضر من میافتم. آرام باش و من باور کن. این خیل نکن. کافی است آخر کافی است. من دیگر طاقت ندارم که به درون مرغ افتیدن نمیخواهم. خانم ملیس نکنید لطفاً از بازی میبرایید. میبرایم. کمال متاسفانه از بازی برآمدید میبخشید. ای چیکار کردی تو؟ اعتراض نکن کمال از بازی برآمدن معذرت میخوام. حاضر من تو را ملیس غالب مسابقه بعد طاقت زیاد هجری و صنم میباشد. هورا ما غالب شدیم میایم عزیزم. خدای مهربان شکری به اندازه میکنم.